Yamo bibia jo emo bibia akwaba. Ediba African History and Heritage TV so. Ebedo badi ase so de dabako aka yemfie ho. Saa so na ebesi enhira ifro badi nchen ede ama African History and Heritage TV ahwefo ene atiefo nyina sebrubia ye content etumu a mo hwe na mutie na mo share ma afoforo nso enya bi ehwe na omo esenya bi etie awie de anasa nyumre de historian Kodrajiman mosomfo sene ameye ne da no se muhum ha na enye boni bi e adesua no an kitawodi adesua de enkachida enti brebia ese nipa osua de na botai se enti asa bre muhum ha ene se owura bia oye politician a ye frene Hobson Adoye journalist bi ebisa no question should I get question kra na journalist no na o kana sem on na net holding komo na owura Hobson ekoka bi na eno ama abefo kasafidie tenten so senia esi kona amanfo etutu ni okan ye no asre na abasa na ebinum so ebona da pa no enya asem ketwa nesanti historian Kodrajiman mabom se me bet set records no street na mama ye nua Hobson Adoye bailout nansana no momienko ahmano so na producer chatum ni nkotie ne a yenua Hobson Adoye okan sampa eja dam den because akonya na se mu ache efa ba akono se wo mo ya abonofo efa ba akoso mu so akire otumfo ene se chese ntie se ye kurom ho ehwo nyu o jama na ofo kwa eja dam den sanke ya abonofo nso bo nwe be asem na nente akwakopi. Tradition is a tradition. Chese First, Nanka, Ashanti region, Bron and Ahafo, Wamujina, Ashanti state. Wamujina, no Musai, Etre, Otumfo. Until say, Kwame Nkrumah, yeah, say, okay, yenya political boundaries. yeah. A muchi chair, Ashanti region, Ateno, we Ateno. So many Ateno. Ana afi amanfo fi se o esese edi ye ho so atifo ya sana ba bio ye toa nkomobo no so na midua Hobson Adoye ansa na mebon bailout no modis ready amede to anim ene se minim se o ye politician kese pa ewo oman we mu enti politician se obi your interview na se question na obi bisa on efa ahensem ho a ahensem in particular obetumi a na nko afanyansa kwa mbiso adwana afri ho na se wanye ne saa na wo yese wo koka bi na wo hu ne ka ebetuma yuwa bebresa o political career no ebetuma say no forever and ever enti mafutu a edika medema menua Hobson Adoye ene no na eyeyemkwe ababa wonu ana oni Hobson Adoye edi nkomo no
oka asembi osi sampa ayensem de osi ye kurum sampa de chese mu ache binum so be ye bonfo binum so be ye asantefo eno enem se yenua Hobson adoye na okoka bia dom no fi se kona ofa so kan na sem no wan kan hiya ayina bebresa amanfo e bonadapa e wa be fo kasafidi ntenten so na me de ni dika no meka se adwobre na bia asem no a Hobson kan ye no e free na no eno nti na historian kodwagema me se me be chirem na nchiremu no ebe mane bailout ne dikai SSNka Hobson who said the premises of the debate asemo ababa wan journalist no kai no na the background of it na force se obeka se ikrum sampa German North ayebono eni asante no in the first place no entisa wrong sampa hensem no enye bono versus asante obi obeka sa bia oye trofo because me historian Kodwagema makoye research wo adimu tetiman nti menim ni America ne o ni se sampa ahensem na Kofi Sono owuye akonwasie mu ena mentem ho ase ebai efo himbabia ene na Kofi Sono na konwa ena obusuani baako a ye frede Mr. Abu Mahama oye acting akwamuhene odina sen kodan Bono Regional House of Chiefs say yenka bi mano na ye sisi no wa ahinie no ho efise sampa kuro no adehye no ana sampa traditional area no adehye no ye miensa Kofi Sono abusua sa modua abusua ana ono na abusua ye frɛ ne afiatetua abusua Kofi Sono ene sa modua bia nipa dibi afei na aduru ne so ena be pese be botra enti house no nka bi ma no na se ma ode ko yina ni titia asem no eguso a ekono kona bra yina yinim se court asem de enya de obegbo ne ho afa ne ho a asem we si be 2008 right now ohima de no de fra bantem that was around 2005 2008 ena Kofi Sono wuye eno so na konwa ye mbomodwa eno so ho asem be gentre ha eti asem no ye wo Bono Regional House of Chiefs no ena fo anu mienu no nyina anoko benkrum se be ko yi asem no efiro akosiesie ewo manhia efiri se be wura ne manhia santehene na recommende wo ma ban epija wo ebo wo manhene nti be wura no nti be ko akoyi asem na akosiesie that is settlement ye nyina ye nim se asem wo court na okoyi se wo kosiesie a okwa terms of settlement na esese osande break court no na court no gina so etwa asem no eno na court no be gina so etwa asem no san for no mienu no nyina mo terms of settlement na kire motem ho ase dia na kire case die ba ko so on ti ase ya na kire esa asem no yetokoso di no court ana for no mienu mo tabri mo asem eye Adama Watara ne side ono ne be saman no Adama Watara no gina ma Kofi Sono abusua Kofi Sono abusua efze na Kofi Sono na oye hene enti ono na Mr. Abu Mahama na oye acting na kwamu hene o saman no Bono Regional House of Chiefs
enti Kofi Sono busua ene afia tipia busua ka bo mu ene tabiri asem no de call the friend say manhia se be call kusisi ewo na be the terms of settlement aba asem no call manhia no ena otumfo ebua atemu no na oyi abusua no baako firim abusua no a ye frɛ ne Yawsa Modua na busua oyi firim ahyase no de nanka suit nanka sa asɛm a the regional house of chiefs no na Yawsa Modua fo no nanka benka ho efze afia tetwia abusua a na abu mama ene di animu a okosaman na Kofi Sono adehye abusua kuo no baako asabre na be di akowia no be no de be koy edina ahyase no de nanka Yawsa Modua fo no ehun se be no nka benka ho na asɛm no kopie manhia ekoba se Santehene ebu atense Yawsa Modua de ono na busuafo no omonya dehye ena ema Yawsa Modua fo no bam ena be ne Kofi Sono fo no nyina kabo mu se no ba bi atemu no koye no enya tentrend nti be nti ase ena be twere letter koma Santehene se onsan hwehwem biu nhwehwemu no a ne kosi se ne waka no waka Yawsa Modua fo monya adehye ewo sampa nkunwase mu enti adehye mienu Kofi Sono ene afia tipia bene be adehye enti be nkosie ba konwa be koye na afia tipia fo no kosia na ntentema be introduce Justice Ankama so no a ofri afia tipia abusuam se ono ne bede no asi ohene sampa hene Elia no so na Kofi Sono ewuye no na yede one Farouk bi a ene ye friend Sena blood Yawsa Modua otoso mienu yesi akonwa no amane dada na chese Santehene atemu no eyi Yawsa Modua otoso mienu no efri sampa nkonwa sem num se be nya adehye na chese aka usua mienu we na koba se Yawsa Modua fo nso anya ntum se ne Santehene kan ye no enye no kre enti bene Kofi Sono fo no a besusu se bene amamre ne abakosem ne amane kwanso no bedi be ho akonwa no be kan se Santehene enhwehwe asem no bio be no kan se ne waka no waka we enema two factions ekriti ewo sampa a enye bono ne asante eye won benkonwasem ene kriti sa attention na mi bisa journalist ne se beko manhia no ni beko di asem no abeko kan ya beko siesie no na ntiase ye adwuma na nka banyi bia mfiri moho abusua no Santehene nyi bia mfiri na be nyina be kan bo mu a nka no so be friend se eye bono ne Asanteana journalist no bra na be yi amo na obi anti ne etoso mienu e ko ye no na Santehene kan so ebia atemu no se na esi ko ye no Mr. Abu Mahama wo abusua no pese wo beka ho ma ye hwehwemu ma hu se Abu Mahama ono so ka abusua no ho mabe ye biensa enti Abu Mahama efiri nekro wo abusua na ye afia titwa no ma beka abusua no ho nti ko na ba di kana sia konwa na ma Farouk dia manini na konwa na da oni ho no wo abusua no aduru ne so nke no so
nka bono ne asantesem no a journalist no na wo ka no nke woyin sanka ni babia enti asem na asi no sampa kunwa asem no ababa wa no kan se wukrum ne I don't know se o free sampa dia enye bono ene asantesem eye sampa fo no a yaw sa modua fo ne susu se de asisie bi akoso ono yaw sa modua no abusua no bebef right awomu tumidia nyamedia ma won ena obi atwesire free bensem santene nti wamu atentene na nti benti ase ne nti ase chena ene eje se ukun sampafo no nyina basema be kano ena esan se yaw sa modua ena sampafo no susu se oye dehye na odi akonwa no wanya the support of the masses sampa kronu nyina tutwi no womakodi na yaw sa modua ye friend snabloy farud nachi otase nti hono enye bono ene asantesem nambom na suma hene nsem a oka ena na adoma hene nsem a oka na ebia ababa wano watla wode wadwene abuse eye bono ne asante because na suma hene ye bono hene ena na adoma hene so ye bono hene yes anete wono sa modua no na sem na ekọ house ho no house no nim se kwan asante hene fa so bu asem no se bu asem anke se the terms of settlement ba eno ama enti asisie bi akoso wo ho sa modua no ba asisi no enti wanya sympathy of bonofo ahemfo no binom a be wo bono house of chiefs ho nkankara suma hene wanya sympathy efri no ho ena wasanya sympathy afri na adoma hene ho because na adoma hene nso wasua mbra or ye lawyer san ye judge a wo di asema cha onim so di asem court na ye settlement terms of settlement ni di asem no otra musesi so twere bibi na musinsa no san de bakoto eno ama ntina chese atentene ne frakadam bi ekoso wo manchia nti enam so de a basisi san modua ena barrelly behind san modua ena suma nso no sumafo ne sampafo no eye abusua journalist na o kan ase no wuni ma me kire wo suma ne sampa ye abusua kohwe afia tetwia abu mahama no a osi na abusua efre ne afia tetwia abusua no se nafanafo sampafo ye nafanafo yenim se nafanafo beka nafara kasa ana bedini nom so no nka enya kandin eye den na abu mahama na busua ye frɛ ne afia tetwia ukọ be busua bia mu a ubo se obi abedi hena ye frɛ ne kofi so no obi nso ye frɛ na dinkra enom ne ade saa din no ifri hen these are German bono are kind names enu free hen ese bisa ho asem na yepe na yehu papa ya yede ni si akonwa so a oye judge ye friend say Justice Ankama so ye na fanani oso ye na fanani afana fo se nkabento Ankama eye de na ye friend Justice Ankama ne farba nyina ne say nafanafo a sampafo ka ho eni sumafo no aware awowo nti beye abusua unima ma kire one beye abusua ama kwabna kwadu a ono okodi sumahene a na esanfre ne kwabna ntibina ono ne papa na oye nafanani nafana deshi a wodi akonwa krapen ne papa so na emechiro enti sumafo no a na sumahene ene daba no
esan se bene na fanafo no aware ya na babbo abusua chenti no ba be ye nipa ba konti no be hu se asisie bi akoso ewo na fanaman nu ana sampa man nu etis unima suma na suma hene or support fano a ofi se basem no eye nokre fano a ofi se ba di adansi krumu ana baka babu atentia edit tia won enu ndima wakota na ya osa modu achi na nyese bono ne asante semti get me right saaso na adom ahene onu nim se oyemranimfo asem na mode ko manhia no sene ya musidi ye no sentiase ya aduma munku kire nkunkrata asom sa mefanto Bono House of Chiefs say asem na nkoye amafa baako a na che say ya to asem no so ha Bono House of Chiefs terms of settlement ano be frasem no so bi wa fa baako a oye Nana Abu Mahama acting akwamhene no onko enti hono na adomahini fi say hono atemtene ne yamfa mbarakwan manhia mfa mara anya adwuma ode tumi na ye adwuma na wale nhwehwemu ahu se san modua no nasem na oka asisie no a ekoso wo ho no a be sisi san modua wo manhia no ene otizade a ono so ebi obe support no ye nipa ekura no so ko hu se mponti mienu eko a be ye mo be ye nipa nanso be he be kwa utim de support ko ma baako na open na asem no be ebo no baako no aponche baako na ebo no ana eye oya nkukọ kura ku hu se nkukọ mienu be ko a oye nipa obe hu se na wa support baako what you say sa na bono ahemfo no binom a menka se be nyina binom a be wo bono regionum bi to se na asuma hene na adoma hene be hu se ya osa modu ya no be sisi no ahene enum enunti ena beta na ji na adoma hene de taaka na ye nokure nso se justice Emmanuel Ankama neba atrane nchen akọ school justice Ankama nso jitum se na adoma hene ye ne classmate law school ho be ye namfo enti adamfo de asenke se support na adamfo. This is what is going on. Na enye bonofo ne asantefo enanya obi de bonosem ne asantefo ene ekohyem a na ono ode ekohyem ne interest binti what I say case no sa enete atentene ne bia ankoso ena akoyi abebrese enti minua Hobson se na unim background of journalist no bisa question no na the background of the issue no say na onim enti nkese udwane free sa asem misa no ho ene kwansen ka okabi as a politician no kabi ankese ka we dey kra no na ma himsem dey ode we dey be srebe se muina mo yeni pa ba konti asem na ba mon kane boko na adobre emra na ka wadwane free question no ho na uko ayensamo de wano kotumbi politician o na se wunimu kra no de wano kotumbi na oka wanka ne yepe na dankwa ma ekoyiwa bebrese eno betuma say o political career forever and ever. What I say? That is it. Edi obi obeka se sampa hensem no eye bono eni asante no obwa enye bono eni asante eyobi eni susu se ne birthright ya Jeffrey Nensel na wa ususu se oye bono na asante no sabri ya 7 fan se Farouk Okasoki mere kra no pamno twa no Justice Ankama matwase bi de ko no bono na asante na ho biu ana Justice Ankama so kaso ye na ye nipa ba ko wo de Farouk na konwa no be de amodada na ya sa modu ya de konwa na amodada ntu de betra so na duwa konwa
menem da metwema so ma wodra bono no asantesem no ewo hibio enti so obi ko ka se ye bono ne asante a oboa na sampa krom ho binom ka se be ye bonofo na binom aka se be ye asantefo be nyina be ka se be ye nafanafo enti journalist se wo betna radio so now ka asem bi se ye krom jada ho akoye bono ne asante a hweyi na ntoko a esi amanone ne kro ne ba no nyina dodo no aye misinformation a journalist mode madom no maka eho enam de mano ebisi. Now make the second point. Minia Hobson adoye wasem na oka yese kane no nanka bonofo ahemfo no nyina esai ekire sante hene nti nanka be ya santefo na Kwame Nkrumah ene beche region numu no ye ha bono ahafo na ahazo otu the current Ashanti region otu ne Ashanti region ni edikano wasem no fon baabi eye nokre na fon baabi nso nye nokre intimate no nam de ho ama bailout say adofo ba ba tutu ayampia de etia no be nya na ebia na wuniminti na nkese udi kampe because there is no law in the world that it's a professor prano o area ono wabo degree a no ntu anya professorial rank e wo hono kra unim bibia ho enti the fact say unim bibi no nkire say wabon enti obi bisa question bi na hwe question no ambiguous and na question no uhunu ya na wajai waka so we de meniano ye bia e no nkire say wabon sa enetie Minia Hobson. The background of the issue no medo beko achiri kakra Asante Kingdom na ewo ho no ni yen historians de yakenka ne nkrata mu a yahunu ni abrofo ba ye betwetwe to ho a yahunu abakan se Asante Empire no ni influence and as Asante Kingdom no ni influence ekova bia na ne kese kura eso chene the current Ghana man ya yetimi adubu a ebe kan chiro say the influence of the Asante Kingdom. What I say influence is different from say a part of the king and Asante Kingdom not tretre. The opportunity say Asante Kingdom no ne ho bonko areas bia ne ho sent no eji areas bia na ne kese no kra no eso chen ene mprempre Ghana man ya yetimi sanity. Now you see atiefo amutimi we na me koka ebia na ebinom benti bidanti no pese be jitum bisu a na ya hantan Asante man na nkasa no se ne Asante hene otumfo o say to the first ehhehye no Asante ahemfo ne be di na ti na ntoa so Asante no mampon Kumase mampon edwiso kokofu bekwai ofenso nomne ni akwa abeka bo mu nkronkro be se nso abeka bo mu a beka se ye kan ho abom ne ho aye drama ya kokotia dangerous abefre be ho osantifo no osantifo mbe dane Asante no according to Wales no or say to the first okutia dangerous odi nkunim no ena dansefo no ana betete sa mia no osan kochi wo mo no ode bebe ka Asante man no ho because adanse na enya Asante originally
na ni nyansa mu no no ye se no adansifo ekuo ya yete ye nipa nso amen am tiskadwa so se etui na efe ne sen mampohenete silver stool sui se ya mbo nkonwa amasafo ya maba anya mi o se etum safo hena bebedwa nako enti obobo nkonwa e de mawo enti asante man na nkasa ba abegitum se be ya asantefo a na be won konwa ewo osetu be ya osetu the first natural konwa no be no ne bete the present day Ashanti region no that is it sa no hye ne man no okutia we ya na bo konwa ma na wo abeka bi ani nifa hene benkumene we hene also benkum division no o ka ho bi enne kro ne ba sa no hye na hene. But unfortunately for him, no. One achemfo kokontoko a yebo ni tu a otehwe pranum no a owuye no. Opokuware the first a obaye wan to sa policy no so. Opokuware de ne dia na oya ne se ono ne kotre asantema na mom okono odifiti wa. Instead say odo beka oman no ho se bi a man defeat achemman ana ma defeati sehwiman enti sehwi hene na ote wono oyesafo hene e wo me government ma defeati German me ne German hene abokofi akon adi ne sunkunim ti no o hene amubesi no foforo no oyesafo hene e wo me Asante government num no wanya ne saa te se ne ase etuye no enti bribia Asante man na nkasa ba begitum se be ye santefo pa Asante man no eye nkrofo bia na beti nne ba bia ye frɛ ho Asante region yi mu sano pokua ene baba kan ahemfo no ekae no eye den eye no enti ba na bekeka ho no for example say the Gomba kingdom ebeka historians there actually say ebeka ho na hwan the Gomba hen obakonwa man wo na bai no gonja hen obakonwa man wa makonwa amabia ne na ohia efiri wo nche ne say eno me friend say gunboat diplomatic alliance eno ne safo no for me afiaso ma kon difitu mho etene che no enti afe no so a bram gold dodo sei wa mrama mesra be kun wa de sia ne bete ho o ti ase na mesa na kokko a bram asojafo na be meboam wa amfo asojafo ama me kokonam dinkuni na me ba be to ahye so bio akun sa policy no e na Asante ahemfo a be di akire no be de ye aduma enti ba be ko ekonka be nyina no ba nyatenka ba mo ba nyatenka se be ka Asante man no achima nyatenka kwawu nyatenka gonja nyatenka jama nyatenka obia nyatenka gonja nyatenka obia nyatenka eno kwanti ena security war no abrofo no fa wo mo fole no ifse wiye no ba be nyatenka no se be ka Asante man no hono na be twetwe be ho what I say ena bruni edi Asante sunkuni security war and final defeat of Asante in the Yasantua War 1900 to 1901. Ena kosi bruni tintim na hene wiye. Ena opone was the Northern Territory Free River Volta no kono was since and treaties with a hwahem for no nyina. So bianco tane babi ma to ho Northern Territories. The hwamamwe yesonko. Ena the colony proper colonial all the best free primary call the coast to go the colony proper ena center ha no ono a na didini no ma baby e kai no a eye the present day Asante region and the former Bono Ahafo region no auto ne
the Crown Colony of Asante. Bruni no na de sa di na to area ho. C'est the Crown Colony of Asante. Asante na gu. And what you know, sign agreement, protection agreement. At the Asante a him for no mampon. Oh, your mind cut no baby. And just so since agreement the Mobia say protection agreement. Asante no guno. Osabi de madoma brekum nkransa techimai e friend say atebu ene basa num nyina a e wosoro num nyina krache num nyina o sign protection agreement e de ma wo so bia nkotra ne baabi afemi bedimo so ena broni bedi so nti na Asante na agu Asante no eni ho biu wote ase Sane kobai. Nenoji eno na yechi prempe de second sabre ni ache no ko Seychelles. E de prempe de second ko sie ho no se wo no ye kotwewa so e wo Seychelles. Nti enko ene ye de no ko e. Ne san chichi adehia na birum be di ya santo awo no be di mutintima e bo bo mutu. Ibinu ya sheshe ba konfo mo be wuye baba kaso ye de beto a prempe the first e wo Seychelles se ye de nu kosie ne ya twena so ne ye de no ko ye na asumdue amma Metropolitan Asante no the present day Asante no e ho nkonwa asem kukufu na ko one dwabien kon be kwai no ne offenso e de aboni sa ntokwa na e wo center ho Abrofu Britain for so asoro. Ba hu se sika kokoro e wo man no ma bepese betu. Obuasi gold mines discover no somewhere 1897 or what I say ba hu se sika puduo wo ho abebenya biatu. Konongo nomne say those areas Asante mine no aye e o sisi no sika ko ho abebiatu. Enti se be ya sika ko odwa yebe di ni yie kane so de ensuo tokura sika na besesa yebe timi adi ni yie ntino ene yankofa prempe de second mara prempe mra na bia ye de no ba ono behuno se oyebe hena bebetuma ye den obetuma kasa akirebe na bo jam tokwa no moye ya tenase e oha adi yebia. Because Abrafo no I established West African Frontier Force battalion, military battalion. E Kumasi biwo north. What I say? Ena Chief Commissioner of Ashanti ono so ti ho Broni a wabetra ho a odi ahemfo no so. De prepare the first buy. Never can tell say uye Kumasi hene. Se yehu so nam nkrofo so organize be ubehu ne yede be yo nti obetena ho din be se 1933 no wuye sabre ya America se bia no Asante bedi tumi no oman bia no jaman ene kwawu nom ne ade obia ni ho a after Ose Tutuno, apart from Banabete, Asante region, the present day Asante region, Obubo Nkunyama, no Babaka, Obian Ho, Koso Afnam, is so actually say, Miurado, Ofremano Pani, we are Meba, Sa principle, say, Miss Satra, Ni Ho. No Bia Danemine. 1942, Kwa Jama, Hene, Otu amount to free Cote d'Ivoire by, no, Nana him for Binum, Ewo, a month on a battery was Sante Hene court. Oko withdraw cases no na country Asante hene se be na de hye e na ogi case no baby cc e drop for ne binimfo what I say enti every ose tuba no nyina na sa masu a kire ho o ya mesafo hene no na gonja enye Sante hene ne safo hene dagomba nye Sante hene safo hene jama nye Sante hene safo hene achim hene nye Sante hene safo hene ko hene nyane safo hene sahwinyere hene nyane safo hene fante hene enyane safo hene namom
bibi ena anwona friends ewe area ho a adubofo no kokọ ho nyina no obi anye Santehene Safohene na mmom no policy after Osei Tutu the first ahemfo no e de baaye no e na me friend say a gunboat diplomatic alliance. Yes, even full-time colonialism. What you say? And now full integration. So for now, because anti-minor. A gunboat diplomatic alliance. You hear good. If you are Afibia, you John Tom Fambre tribute. Ye koko, mtokobi kon, ya yetia santimoni mhano, obide ntokwa beta ya ono ya kwa di utunkunim no, oso braya sojafo, wa mraya sojafo a, na nipa krono wantima nko, anche ya, yabe dane ya ni oso yabe den, yabe konti yao. That was the policy ya, asantia hem fonoa, bedi Osei Tutu achino. That was the policy ya, bedi yeduma. Enti bantuma nkadom na mom. What I say? It no bia tene baby. The go ma 40 baby gonja fo bia tene baby 8 ni kwi. Na sai mi so ati obi ani. Now, Prempeh the second first buyer obewu ye no. Prempeh still anam tokwa na peace any metropolitan Asante asumbie ni ho. Na ye na kwam twitwe be di na konwa. Somewhere in 1933. Na brofo no yes Santehene ayeche no course cheers you awudi a kwam twitwi wa abade a ene ye ma no sa region we eye Asante Crown Colony of Asante na ye region but administer no say ye region. That was the region reason na your Chief Commissioner of Ashanti CCA owo na Assistant Chief Commissioner of Asante. What I say CCA Chief Commissioner of Asante no ni dibia na said ne regional minister. Enti wunima sa Crown Colony of Asante no and comprise the present day Ashanti and the former Bono Ahafo region no yina abrofo administer and say one region. Na one region there tete no so no na hindie no abrofo no bae no ban handle yen say French for no Britain for no edi na mama mahindie no bata but they integrated the chiefs into their political system or political administration. Entino set sadia sa region way say ye betuma administer na ayeye de ene Santehene no yenya ne say on na ye in charge of sa region way. What I say? Ye de no be kan ya mambuo no because already ye Chief Commissioner of Asante ho. Ena Santehene ye ma Santehene Court, Divisional Court. Ye create division. Santehene no ye Kumasi division. Kumasi hene ye create your normal court ye Santehene Divisional Court. One Court A, Court B, Court C, Court D. And what you know, and the Chief Commissioner of Ashanti also, or also teho, like a regional minister, or also one a court. And this all the Assam Santehene native court. Now bedina anya oda. Now the Chief Commissioner on the court because on the year regional minister Sabreno, son on a system no operating. And the abrofo ba na me say, okay, ahinie ye the matter. Ya brofo Britain for ye there before mahinie bata ye de no na niema akonkan amaye inti etisade a metropolitan Asante ha ya betena no regional ye declare say eye Crown Colony of Ashanti no ya momodena na ahemfo no nyina ye nka bembom na ye mfa bembehye Asante ase Santehene ase se on na ye bepanyini na ekoba asa no na akoye abato because sabre no na abrofo no Britain for benimdiem no baabo bobo amanhene be se 27 bono ha na ya abo breku manhene do ma manhene drobo manhene ya abo mo manhene bana manhene wanchi manhene nkransa manhene ena
atebu nso baabo ne manhene abrofo no abo saafo no ina manhene wote ase na Ashanti region edweso Kumasi Kokofu no mba bobo ba manhene ena ya na kwam twitwi kan se mo se mo de ahenie no bata mo de no hode a na ma mensa medi hene de a enie Asante no wo he mo abrofo mo gu Asante no Kokofu tene ba bi mamponte ne obi atene ba bi enti se ye nyina nkamom na yenye nipa baako yam form one council na yam fa support mo de no na amambo no nkoso de a enie man hene na mo bobo man hene no wonko bisabe se bebeje atum de a ni be ko bisabe ya bono ni na half region the former bono half region kukuom the whole half region no kukuom na no ye man hene kukuom hene kura ante ase obekọ Asante man no obekọ akoka ho bio sa union no obekọ akoka ho bio bono ni na half ahimienu I think Mwanchi right ene bana ene jetum se ombeko tetuma se onko atebu se onko mo se onko ote ase ebrekum se onko German na drobu die numi odo onko friend saying doma se onko edi behe na ba abre yenko ejusu kra the present day Ashanti region grow or ejusu anko there is another state the kwai or whatever neso kase onko otuti ase onko obi anko trane ba bi ho na abrofu no nimdie mo yese sa na tie dia ahemfo no be se nwotwe be nko dia sa region no ne manage be yede se ko ba ne sa this is divide the region no maye wo commissioner ba akokotena ni nyina no cost ka enti ya modern convince ahemfo no abrebe nko no se administrative region na ye critisa Asante no for the purpose of our administration nti be meka ho enti for the purpose of administrative convenience and abrofo no de sa apo no eto ahemfo no abrebe nkon ibreo etisa dia ene se wo se for administrative purpose dia ye be kwa akoka ho na tebubu dia ka se onko because o kan se broni wo no person yam krokro de john adanko da be wa ba de ma sign treaty sem ye man hene me aminim ho so dia ade na ese kotre obi cancel mo ndi no me de krokro de john wo wasam na wo kan broni menyi nti me nko cancel aku no enti wa nko kan ku no we kura chese minua hopes in adoye na Asante Confederation no na enye force broni ne de to so say eye restoration na oboada because na wo restore there ade na babi na nka Asante man no broni ba na edidi ko dagomba ni gonja nom ne achem ne ko nom ni nyina nka wamfa banka Asante hene no sanka se ho nyina odi kan enti enye restoration sa na ba twetwe no bukum am ya jatum de but memom de identify enye no krokro de John na established for administrative purpose. That was the reason nanka na owo CCA Chief Commissioner of Asante nanka tikuma so ye den nanka tiko de na oye se na wo restore obi ahini di amano de a ene nka ode man no wie ye se ofirim ko but the person ma restore mo metna ha ahemfo mo form ahemfuku na at the same time no Asante region num what you say Asante hine kura o tire letter esese ono approve decision bia Asante Confederation no bebe take bia na Chief Commissioner of Asante no wa ma approve enye mandi restoration no na won restore nyansa kwan bia Britain for no di BT yen what you say destabilizing niema wo ho na benya kwan esesa ajapade a bepese na besesako
What I say? Sana hodi anotie. Na minua Hobson Adoye. Sa afe na meba wase bisa no so. Wase bisa na journalist no bisa wa. Kona fa so mamu aye se Kwame Nkrumah na bi nyina bisai ekire no Kwame Nkrumah no ne kro ne ba. No kre na eyikuo Asante Confederation na enye compulsory. Se ye compulsory nka tebu ka se onko no. Nka ne nka se broni chi no obonituo. Ana Shen Force maneko. The fact is oja atebu ne pema no se onko kakuo no ho de trouble bi nambom no administratively no ha eka sa crown colony of Ashanti no ho ka sa kire atebu ne. Enti se ye force dia ene nke so force atebu hene maneko. So sane ko bae. Now Minua Hobson wasema o ka say nanka be nyina so a kire sante hene na Kwame Nkrumah ne baaye na obechi mu no enye nokure sa enu ntima me kire o say o ye politician kese pa e wo man wi so bi bisa hensem na woni honim dia dwane firi ho na enye fere se obeka kire nipa so wo bisam asem bi wasemi de ehum waye de eye meden enye fere na mbom o force so obe ansa wa he be you abebrese daache enu ntima mte ha me mo bail out no. You see ahini no Confederation no bae no the word so akire yesu akire no kra no say na ete obi so akire wa na nche say oye wako parliament ayeko ye to aba edema parliamentarians ministers ya appoint ba se be so akire oman no be kantam de kire oman no se be di nokre de am oman no asore kwa be bo wasu aba wasu akire nyankopon ana asore no what I say enti eye ritual bi ayeye kire se ye nyina eye loyalty ye be di nokre amaye ho eno nche se eye compulsory se nipa no oye wakoa nti no ne ye wope bia wo de ye no yes ana so akire no ete what I say Nesan say Asante Confederation na enye force nti no Minua Hobson enye Kwame Nkrumah ena obeche region num ema ahemfo no ka se benkwa Asante Man Council bio ana bene Asante hene enhwe momo bono champion no a na nanom bono ahemfo no edi mu tintiman ene ahafofo edi mu tintiman se ye kote bono champion na ye nkwa Asante bio no. It started in 1948 Techiman hene Akufo-Addo the third ene edi mu tintiman ena Ajimambadu the first of Doma Abase man hene what I say Kuku man hene Bechem man hene Bechem hene or supporti Drobo hene nom ahemfo no ene kan say no Asante nkabom kuo no a ye ko join ye no asisie wo mu nti ya nko bio what I say it started in 1948 Betwere be constitution Bono champion constitution in 1951 Sabre na Kwame Nkrumah wa say no onje region no what I say no onje Minua Hobson no onje enti bono champion no by ebenya asetena what I say ansama independence kra eyeden eba enti sa bono champion for no ena beka say yehia ye region de te senia colony no yewo provincial council of chiefs in the colony yeso ye pese yenya ya hene aman hene ana ahemfo ayewo regionum yenya yenkabom kuo de eno na omde ko dan Kwame Nkrumah what I say nti ahemfo no na so jagum na memo benefit of the doubt eno na Kwame Nkrumah pe Minua Hobson you see colonizer no colonizer
create emotions. Never. Obi obeka say colonizer bia e create emotions bia obwa. Colonizer bia no or manipulate the existing conflict, existing emotions no. What I say to his advantage. Sana Britain different for ye. Beba ya no behu say Africa no tribal wars no mo ha ahemfo no kingdom tribal kingdoms no yentam nwo dada. Enti existing conflicts no na manipulate ye na be de chiche ye mu. Sana politician oye no politician hopes na doye o ye politician how they create emotion. Politician when ne ba ho de apobe two teams crow ya wo me no kokondo. Politicians yes because who co create emotion nipa na who co create emotion no say obedi atum anaso onya entum no. You politician you don't know. The politician no bo hu musuo say who co create emotion ebe you abebre say na mo politician no ohwe omanum yi yaudie bi a ewon krofo bakobam no wagina so wa capitalize on that say yaudie no what you say no they or the IS or exploit manipulate say yaudie no na was score political point of your son politicians colonizers no ba ne politicians no adibade no o mine na yetim no colonial state your boundaries now why they establish the boundaries now the colonizers. So we are living in a colonial state. Institutions now colonial institutions and so politicians no behave to say colonizers no politicians don't establish, they don't create emotions, rather no they manipulate existing emotions. Enti Kwame Nkrumah sa existing emotions no yaudie no na ewo bonofo numu no no manipulate you capitalizing on sa yaudie no nyo ne create ye na bonofo na create sa yaudie no dada na ohun se ebeboa no Kwame Nkrumah ohun se ebeboa no what I say ebeboa no na mo de your friend is saying krata abase menche region num de a ene emekura me divide the region no a ebeboa because sabre no na National Liberation Council movement National Liberation Movement a political organization bi a yete no Ashanti region no na be canvas be ne nambono ne na half area nyina say ahemfo no support hom na yenko federation na chese bono ne half na Ashanti ni nyina ye create ne say one federal state what I say no nka Kwame Nkrumah's unitary idea no unitary system of government na nka ode ba no ana unitary state no nka enya adwuma nti ekoba say ahemfo no binom start asantefo no sisi yan yako asantefo sisi no say yaudie no ho no na Kwame Nkrumah abeye ne de se say yaudie no ho de a let me manipulate it what I say to my advantage. That is it. Etiminua Hobson wasem no me de ba wiye na me de ne mmeka se ma mototo ayampia no nyina motia no munyai menyi ni se o share da so be kasa Hobson adoye menyi ni se o me hwe o clip no kra no mi hu se na o afra no question no kra no chese boy putuprum ti na o pese o kan bi hwe sa na mpese memhu no na mom enye wadwen se na okoka asem bi e de ekotia bonofo ana bono ahafo memenyi ni sa what I say na mom bobi awka ya me correct no se enye Kwame Nkrumah e ne che bonofo ahemfo no kutupa na sa yaudie no e wo hodada na Kwame Nkrumah hu se ebeboa ono ndie ne mamben capitalize min play on sa yaudie no ne nyina ekoso ewo Ghana ha politicians yi be ko bia bi na se wanti da hemfo binim tam kura na ho manipulate obrogbrom na ebeboa no ama wo win vote dodo ho timrom obsinadoye o ya politician you know this fact who nim they are not say ebia politics no
unyanhu sana de nte enti medie ne mmeka ne se yenua hopes na do ye wasema wo ka se Kwame Nkrumah nima nka be nyina be som asante no enye nokore ahemfo no eja ehokoro ansa na Kwame Nkrumah kura eyeden ibidi akunwa e Ghana ha enti wasem na wo kan ye no correctional me wo e wo ho no na ababa mdemasem no ba wi ababa wa no so a journalist na wo kan say sampanku yasem no eye bono ne asante na ukrum ne ho kwa binumbre ye bonofo binum so be ya asante sem no be ya asante fo no emfasa ade no mba enye sampanku yasem no nye bono ne asante eyobi abusua bi a osusu se sante hena nka asem no ye wasisi no eno 16 tan sante hene oti okuo ne mbeka ho mena na Kofi Sono ne ma ye beka ho ye na fa na fo ye nya asantefo enti no sem de ma sem abre wona se wanka ne ye da efri na krotin tuntan ma gya hoba eno no wanya sympathy bi wa hemfo binum a bewo bono region num because ho na asem no di kan ko he wanya ahomobro bi e wo banim sana asem no etie enti atie for subscribe na share nama afoforo nyina enya binti enya binhwe ha African History and Heritage TV. Medam asibibri me mamumoniti adehye